orang sudah dengerin harus semangat. Ya iya mat, diorong bila udah mulai petang kita harus terusan. Siap mat. Mat, apa bun? Apa asa kage? Apa asa bun? Gimana apa asa cak gelejer deki lebetal pasana. Anyar pasal pertama ria. Tahu mat ya res bun. Iko ya cak gelejeran to. Ya pala kake ender ngara. Iya. Ya iya bun, cengkotan di bareng iya bun. Gila badan nah. Ini bun kok disyarat deh bun. Gila. Ya sudah tok. Yang akan tak apa senakan nar. Kagen ajang gini. Saya yang kaki mat pasang ini kaki apa jangkle bun gitu. Saya kerja dan jangkle. Ya, ku tahu nih yang kok pulang pasan dadang harus semangat. Kita akan mat. Nangkung mat udah setengah hari lah mat. Iya. Ini saya dulu. Ayolah gedung hati. Kenapa cari tuh? Cai mat. Cai ala kon lembah mat. Ki orang si cemat ki ya. Hari ini nung dito stres ya karo. Wah, isi gue aja dan yuk. Ayo ke belakang aja yuk. Yuk, dan. Jalan, sekolah saru aja gue yuk. Lewat tuh remat, lewat. Dan pasar, dan pasar. Area pasang pertama udah ngajak ngicung. Lagi sing malam mat yuk. Bang. Lagi sing malam yuk. Cuk. Paling tahu itu gini. Rapi kok. Ayak lang Filipin. Banyak kalah yuk. Macam mungkin nyaman rebat mengikakan rebat. Ayo. Ayo besar aja mat. Ayo. Di sapi ya mat yuk. Ayo kaki ya, yuk. Jika, cuma lapar kan lakar ke pisau terus lakar. Cuk ya kedeng betah aja kerja nyaman mungkin lah betar, kamu mungkin lapar kawan. Nyaman aja raja, bencet ya namanya. Yang, mat, tamat ayah si caki dah buka kawan. Oh. Murah bencet nyaman lagi ya mat ya. Oh iya boleh. Lah nanggung kan sekali. Tidak abis lah. Bencet nyaman lagi mat. Lu mat, tarikan apa asam mat? Terus, aslinya mana aku ketimbu ya mat nih? Aku kurang. Nah, kau tahu? Aslinya mana aku kon kle bunuh koir pin. Prianu, mat nih kle bunuh. Tuh oke. Pacan kau diki, maju lah. Woi maju mat. Bun. Ucapan sudah dinamat keris. Apa mat? Anu bun. Oh apa sih bun? Tapi engko tadi saya kebuka bun. Irem ya bun. Duh, remat ya. Tuh, apa bun baru bun. Aduh.
Pakai pas sengkok ki sekena. Gimana masuk api? Iya bun, iya bun. Bayar. Jangan bersabu kali. Ya, kon nem debat loblotung gitu mat. Ayo. Sabar nak kemarin lah aku kemarin. Tuh mat. Oh iya bin. Baca tuh negeri lu. Cok langsung bah ngalak jerakam dia. Ayo bin, ayo bin. Kita bin dapat udah pernah. Alhamdulillah lah kenyang. Ayo ular mat. Ayo bin. Aduh. Tapi tak kenyang. Non nasi untuk dengan gunung saya kakan. Tak keberatan kemarin. Bayang. Rogi nengok. Aduh. Saya kenyang bin. Tak iya mat. Kita tabuk bareng. Coba masuk ke sekolah tadi bisa kakak. Saya cicak kenyang bin. Kenapa kena? Enggak tahu apa bun. Kenyangan ngari-hari ya. Enggak bun. Jengkol ngebele. Mun ngakan pakai kabiaki. Enggak tahu apa bun. Sehat kok bun. Saya nggak terawih loh. Oh iya bun. Terawih bareng bun. Sama sirut dan cukur. Aramuku mat. Jadi aroko ya. Aku benar sempurna. Ayo bin. Mat pin, terawih yuk. Ayo mari ngelak ada kalah. Suruh terawih talem. Iya mari kau nak apa lagi deh. Lain makat ada. Buka. Suruh terawih talem. Bodoh boy. Orang berita ini. Rokok tempat menyaman ya sok nggak tahu. Mayu mat. Pin, saya terawih. Bahari dia boleh. Iya mayu kada kok kemarin abang ah. Ja, gua tak yakin kaki ja. Enggak kok kemarin mangkat apa kun? Bukan makat kok. Ja, gua tak yakin. Saya nggak jadi kibel kali lebih komentar terawih. Kayak urusan ribun pin. Urusan ribun mat kawat sampai ke lebon tawar. Mayu noro. Kita tahu lagi akan bude mat. Yuk. Yuk. Ini kada. Yuk. Mayu. Yuk. صلي سنة تراويح جميعا سبحكم الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه الله أكبر الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dul, Apa bun? selamat keres ben Ipin. Disuju. Anu apa nak kana? Ini mah Dul. Disuju ju bun jo. Disuju. Ayo terakhir kau yuk. Ayo. Bedondong iki ya ngajak keluar, Mat. Saroko apa nang tenang dina. Oh iya. Kita itu mobil kelebon nih, Mat. Jat akhirnya tenang. Belum kok. Ini di bun Dul. Selamat keres bang ini. Takkan iya. Awas ay. Ketika yang udah dia kayak kena. Menterawi pak kok rokokan. Seorang bun. Kayak tabung gila bun. Alasan kaki dia temu kok jasen kesatrawi ya. Keluar ya. Bun bin.